Kitab Makrifat Tok Guru Pramu bagian keempat. Asal rukun 13 di dalam sholat. Inilah asal rukun 13 yang wajib diketahui dalam melakukan sholat. Adapun rukun sholat itu datangnya daripada Allah, Bapa dan Ibu. Datang daripada Allah 5 perkara: 1 niat, 2 nyawa, 3 wujud, 4 napas, 5 af'al, yaitu di dalam bentuk merasa, mencium, menjama, melihat, dan mendengar. Datang daripada Bapa 4 perkara: 1 tulang, 2 kuku, 3 rambut, 4 rupa. Datang daripada Ibu 4 perkara: 1 darah, 2 daging, 3 otak, 4 lendir. Terhimpun menjadi 13. Maka jadilah rukun 13 perkara melakukan sholat setiap hari, memulangkan sekalian haknya sebagai isi amanah yang dipertaruhkan kepada kita. Yang mati, yang hilang, yang tinggal, yang pulang. Yang mati itu ada 6 perkara, yakni wujud, anggota, hawa, nafsu, gerak, dan diam. Yang hilang pula ada 4 perkara, yakni darah, daging, tulang, dan kulit. Yang tinggal itu ada 2 perkara, yakni iman dan taat. Yang pulang ada 1 sahaja, yakni nyawa, pulang ke empunya, ke asalnya. Hening, qasad, takrid, dan ta'ayun. Hening itu apa? Adapun hening itu tiada dapat menyerupai dengan cahaya yang lain. Adapun jernih itu apakala tertenung lantas 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka dalam cahaya yang hening, jernih itu, yang terang benderang itulah cahaya putih sifat, seperti terlebih putih daripada kapas, bersifat seperti sifat kita. Ada tanda pada dahi kita tersurat nama Allah. Inilah ruh Nabi kita. Maka dalam zikir Allah, syariatnya terhapus sekalian diri dengan keadaan diri kita yang kehambaan bagi ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan sebenar-benar sifat Allah Nur, Muhammad namanya. Dan cahaya terang benderang hening jernih itulah cahaya zat Allah adanya. Wallahu alam. Qasad. Adapun qasad itu menyatakan niat, tiada huruf dan tiada suara. Yang ada huruf dan suara bukan niat tetapi adam. Adapun yang sebenar-benarnya niat, yang tiada huruf dan tiada suara itu ialah zat Allah. Inilah niat yang sebenar-benarnya. Asal niat dan tempat niat pada zahirnya ialah kita yang berniat, tetapi sebenarnya ialah Tuhan yang mutlak, yang bersifat wajibul wujud, khaliq al-alam, lagi bersifat kamil mukamil. Ta'rif. Adapun ta'rif itu menyatakan fardu. Yang sebenar-benarnya fardu itu ialah tajalli sifat Allah. Artinya nyata sifat Allah itu Nur Muhammad an Sabitah pun ia juga namanya. Wujud idapi dan insan pun ia juga. Inilah sebenar-benarnya fardu itu. Asal fardu ialah ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat tajalli sekali ruh Adam itu.
Sebab dikatakan asal fardu yang sebenarnya karena sekalian nyawa itu tajalli daripada Nur Muhammad, seperti kata hadis qudsi, daku daripada Allah manakala segala sesuatu atau cahaya alam ini daripada cahayaku. Aku daripada Allah, sekalian anbiya daripada aku. Aku daripada Allah dan semua mukmin daripada aku. Inilah sebabnya dikatakan Muhammad itu bapa sekalian ruh dan Adam itu bapak sekalian tubuh atau jasad. Itulah juga sebab kenapa dikatakan yang fardu pada kita itu nyawa. Nyawa itu pemerintah badan. Jika tidak digerak oleh nyawa, tidak bergeraklah badan. Wallahu alam. Ta'yun. Adapun ta'yun itu menyatakan waktu zuhur, asar dan lain-lain 5 waktu itu. Adapun yang sebenarnya nyata Allah Subhanahu wa taala pada jasad Adam, yaitu tubuh kita, ialah alam ruh yang kasar. Itulah sebenarnya ta'yun, yakni sebenar-benar nyata. Tauhid takbiratul ihram. Adapun syarat tauhid takbiratul ihram itu hendaklah hadir mata hati syahadat kesat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum takbir, kita niatkan di dalam hati yang kita memulangkan sekalian panca indera yang dikaruniakan kepada kita, kepada Allah. Niatnya ialah tiada pendengaranku, hanya Ia, pendengaran zat Allah. Tiada penglihatanku, hanya Ia. Tiada huruf, tiada suara, hanya Ia. Tiada ciumku, hanya Ia. Tiada gerak dan diamku, hanya Ia. Hakikat solat. Adapun artinya solat sebenarnya yang menyembah itu hamba, yang disembah itu Tuhan. Yang menyembah itu panah, yang disembah itu bakal. Maka si hamba pulang kepada Adamnya, maka kekallah Tuhan semata-mata pada zuhud. Yang menyembah dan yang disembah pun Dia juga, yang memuji Dia, yang dipuji pun Dia juga. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri melalui lidah makhluknya. Maka hamba itu tetaplah panah, sebab ditilik sekalian keadaan dirinya habis terpulang kepada Allah. Ilmu, hayat, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. Yang ada pada dirinya adalah sifat zat Allah semata. Adapun Tuhan itu tiada di atas, tiada di bawah, tiada di hadapan, tiada di belakang, tiada di kanan maupun di kiri. Memulangkan amanah. Hadis qudsi yang bermaksud tukarkan cahaya dirimu kepada cahaya Tuhanmu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Adapun maksud matikan itu ialah memulangkan amanah Allah yang ditanggungkan kepada kita. Amanah Allah itu ialah wujud kita yang kasar. Dan yang menanggung amanah itu ialah wujud kita yang batin, yakni nyawa. Dan yang mengamanahkan itu ialah zat Allah. Adapun syarat memulangkan amanah Allah itu ialah tak kala kita mengatakan Allah itu tarik napas kita daripada buat hingga sampai ke alam kudus. Alam itu ubun-ubun dan makam Kab Husain, yaitu antara 2 bulu kening. Maka kita tahankan hingga kuat sekalian alam kita merasa hapus wujud kita yang kasar kepada wujud kita yang batin. Hapus wujud yang batin kepada zat semata-mata kepada zuhud kita. Maka hapus dan karamlah sekalian sifat basriyah dalam lautan Bahrul Qadim, hingga nyata sifat laut semata-mata, yaitu laut alam Allah. Maka katakanlah
Allahu Akbar. Telapana sekalian kelakuan dan diri kita, maka nyatalah bahwa keadaan zat Tuhan semata-mata. Inilah dikatakan suhud sehingga sampai kepada salam. Adapun suhud itu artinya pandang mata hati. Arti mata hati ialah pengetahuan nyawa. Alam nyawa itulah sebenar-benarnya iman. Inilah sirrullah, yaitu cahaya alam ilmu zat Allah yang tiada huruf, tiada suara, wujud mutlak, yakni wujud zat wajibul wujud. Dengan ini jasad kita kamil dengan nyawa kita, dan nyawa kamil mukamil dengan zat Allah.